faithful guide for the pilgrim band, a shelter in a time of storm. Shade by day, defense by night, a shelter in a time of storm. Fierce alarms of foes of fright, a shelter in a time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shame, aid in the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in a time of storm. Raging storms they round us be, a shelter in a time of storm. We find in God a safe retreat, a shelter in a time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in a time of storm. O rock divine, a refuge there, a shelter in a time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in a time of storm. Mighty rock, dark with the weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in a time of storm. That was not part of the plan. Kore ke o hufanga pe mua he talamalo e whanua pe mo lotu, ka tā mo whai ki mua ke hoka te polkalama, pe talanoa, talai whare, puka ano whakainga whakarea, o kui ko e nofo a kainga. Tā mua ki polkalama, ko e ha koe whai ki e whakamama whai, ai mahu inga o nofo a kainga, nofo mau luta. But still, e kei whakawae pe I he folofola. Thus said the Lord. Tuia motuani, scriptures is our only safeguard against deceptions of the last days. For many are the deceptions of the last days. Pea, koe whakaamue polkaraman, nofo a kainga within the boundary of the scripture, the foundation of Tonga. Everything was built upon the belief and the faith of George Toutou, the one who chose God over the powers of his days. America, Britain, Germans, the Spaniards, and all the powers, Germans, though they had all their man of war, manual, their fleets and all of those military power. But our wise, humble, but brave King George Toutou chose to entrust his nation towards the gods of the heavens. As I mentioned the last time, where are all the kingship, where are all the monarchs of the South Seas? Ko whi kau toa mo me kau toa fisi me kau hia mauri mo fe, no fe. Cease to appear. They all disappear. Tamai moritoni, ko Tonga o ku kei hao mai. Ko Tonga ko e laukau anga. Ko Tonga ko e pore anga. Only one thing. Our brave, humble, smart king trust the counsels of his ministers, the ministers of the gospel. I believe, ki polkalaman o ku tui,
Koe ohi koe ngaahi counsel, wise counsel from his ministers of the Gospels. Kau tangata eki misinare, misa Tomasi, misa Tana, mo haifua ngau misa kawea misa peka. Koe nau ngaahi talatala i whare na e whakawaa he folofola. Koe maluanga iau Tonga. Oku takei pore ai viringi ai fuka. Senituri ko ova he senituri ai tā viri ai ki fuka Tonga. Kai ha pao a teni hau ke whaao. Hau e ka pahalangi mo muli mo nau mea whana. Pa. Puria. Tau puri ko tau mo tau po vai mo tau mo mea koto. Pena toki kai lao he Pasifiki. O vahe whakalaione Pasifiki. Vahe atue. Ko Tonga. Tamai mo Tonga. Ko Tonga o kei hao mai. Tonga. I kai hatoi hao anga. I kai hatoi malu anga. Ngaahi political unrest of the time. I mentioned the last time. Look at our neighboring Samoa. Oku nau lolo Tonga suffer a political unrest. Tonga, tuku tala mai ia koe tari ai demokalati. No way, fisiena. They are more democratic than Tonga. Ha moa nau demokalati kakato. Si i hoi atu e nau family tui. Hoi ata maari e toa. Hoi ata tamasese. Mo e kau haa tui o nau tolu. Ka nau toki. Demokalati kakato. Nau whaka demokalati nge nau tolu ia. Ai mai nau pesete hongo fulu. Pesete hongo fulu of the MPs. Kau me mipa o wharearea. Are women. Ngahi mea na ki tangi ai si kau MPs in the last few years, they asked the then Prime Minister, ki ai si aleo, ki pesete ai tuunga whit mātua. No, it was not accepted. He said, kapau ke fie, campaign. Okay? Koe Tonga, koe poini. Oku ta kei Tonga, kei viringia ho ta fuka. Tuu mo ta fu sila. Ko tua, mo Tonga, ko hoku tō whia. Kai ki hau ha whanua muri mo ha pālangi ke tuhu i ki tau tolu. Kei pure pe Tonga he Tonga. Kai ki pe talate he pulkala mene ko hao. Ko e poini. Pure a Tonga i Tonga. Oua e o mai kau temo kalatia te tala mai. Ka pau e o mai koto. Ka pau e halu katoa mai. Ai mawhai. Tokua, ko e taria ke he drugs. No way. Kau temo kalati. Mo ki reli haka ngā o kumi hako mo toa. Ko talanoa koe ni whamahalo ko te hina. E whiawhini. Whamahalo ko te hina ki Afimeimo'unga. Pānove i he si i tari e tangi atu ho tau ke te. Nau kore. Pa koe tō whae. Pea whatokanga lewa te hina. Koe nima. Whai maka koe nima ne hau mo te vita. Koe taha pe, te whiri e tau fu hia. Te whiri tau kolai ate. Kai ki whao e whaa. Kai ki ao ngahe nana, koe ni lalo pe koe e tau kolai ate koe nau tuku nāia. Tako whakatoa ngai koe te hina. Koe whae na koe atu. Ka te atu mo whika nima ka te koe. Koe tā e aonga. Te ki te whakato mala au pita koe pa ke. Te ke hange koe lau koe tohe whaka. Te nau, they'll run to the mountains. And call upon the mountain, fall upon us and cover us from the face of the Lamb, the one that sitteth, the Lamb of God, the very one that we crucified, we pierced his side, we mocked him, we shouted, crucify him, crucify him, crucify him. Does it sound familiar? That is a mass. The mass. Democratic Israel. Democratic movement, they crucified the Lord. Though the king, he knew that Jesus was free from any evil whatsoever. He investigated 7 times. They judged him and investigated him and found no fault upon him. But because of the democratic movement outside, what should we do with him? Crucify him. Crucify him. The democratic movement outside crucified the Lord. Democratic movement, you're of the devil. Let's uplift the scripture and we follow a thus said the Lord. Tuku ai lawe kakai, ko lawe ne kakai. Crucify him.
as I mentioned the other time, the Lord told the Israelites, thou shalt not follow a multitude to do evil. Because most of the time, the multitude are the uneducated. They are not intellectual. They go by feelings. They go by whatever feels good. It's stupid. Ho whakatapu. O e ke follow ki lalo. O ko ka kautaki, ka kai o ku train, pa na o lawe folofola o mahino ke now interpret the word of God. Kai ki alu peha taha ia, tō marijuana, tō marijuana, tu alo halo loa kau or whatever, pe haureva ia, o talamai, tau whai ki he, tura, ki he loto e tamas, tōlahi. Democratic movement. It's about time to do away with in Tonga. It's evil. It's evil. Whanatake, so ke hambani, pole angko ne te kose atu, kai ke toha mena na hūmai, na ui Tonga, wafitaha nima, wafitaha hiwa, tau me nima na Tonga. Kai ke toha palaku ke na whakahūmai. Whakahūmai si toa, na ui lope koe e tau e whanua si toa, hamuse si toa ki mui. Whakahūmai ka mata mono mai haman hakoe me, kasino, longoa e whanua, holomui ki mui, to'oi ki mui. Ka mata whakahūmai haman hash, hakoe me ako ni koe, medical marijuana. Whakahūmai, longoa e whanua, hamusupoi ki mui. Kai ke toe ha mea tae folofola. They did not fear the Lord. They go by whatever hawa whanawhana mai. E sai e, mau e sirini, mau mai ha. Okay, mono mai. Pasia he haman he kabineti. Okay he kabineti. Ko wheko ki whakanganga, ki whakaenene, ko ke mea kone. Longoa e whanua ke tau e whanua. Okay, hamusi ki mui ia. There was no principle of fearing God. Ko e tari ki Tonga, go back. Go back to the scripture. Go back he folofola. Folofola koe na e whakawai e Tonga. Ai o tua koe na e fakapapau e taustu polaki o tua. Malu'i mai ki mautolu. Malu'i ki mautolu. Au. Mo ki nau taulu ko tō pe e mui mā tautua. Peka pau ku whahamaha mahalo ki whare lahe kuna whaha hala. Okay, atu e halao, atu folofola o hulu i aki. Ka pau ku nau tae whai tonu, ke aho ku nau hiri whakalau ni ai, pe nau hiri nau ni maha tau tapu, pe nau, peka pau ku tae mawa whare lahe. Let God deal with them. Bring the word of God. Bring the Lord. And o sivi i aki nau tolu. Pau ku nau tae whai tonu, let God, let truth deal with them. Ka ke unga ki motuana ki, I'm a pro-king. O ko lawe mau peki ai. Ko tau vai tau ke angai. A pro-king movement and a democratic movement. Now tolu they are for the king and those who for democracy. Democracy. Get over with it. It's of the devil. Ko e ku kalakalanga peni ki Tonga ke mo whanongo. Democratic o nau whakawhalala i he lau e kakai. Whatever feels good or whatever. Man is flesh is condemned by sin, is evil. Flesh is evil. Flesh fight against the spirit. The spirit is of God. The spirit is truth. Man is flesh. It's a fallen nature. It's evil. It's self. Let's go back to God. That's our only safety. Scripture is our only safeguard against deception and the lies and the falsehoods of the last days. Koe vai e polkalamani. Kake, kui lelei te tawa koe ia, kui whamaro pe ke skeitari. Koe ta fulu e peo he koko no. Koe skeitari, ka taki ango ustala tu. I'm an old dog. Feo es kai taru ke ila poe poto ve ke te whakapoto e iau, Ta mai ke tuku koko no, tuku kai la, pa ai ke no. Se tari, ai kona toka mata fia. Ki whailonga mai ko hea ko, ai mau ki whaihoa taha, please. Feo e whakarekore ke mau tame pe, ai tus, uniti whanau piti te fia. Se tari, mau ki whaihoa taha, tuku ang kovi. Ai ngari na ka alo mohe nei whailoto, mau ki whaihoa taha, Ki talanoa vini. Okwa, whailonga me ko hea taimi, what time is I'm supposed to be done by? Se tari, tohi hake ke kone ko lampo ki siot ke. Whailonga mai, ko hea taimi OSI, ke kaike, foki mai. Talanoa whiawhini, o ku peheni, kona nau tohi atu. Panga taha mano. Paanga e taha mano,
o kou tohi I atu, mo unga angalau fia au whawhita ke tu e lange si o ngona ku rei o mo ku toe mo ku kore ke sok te hina back off. Back off, you have done enough damage to Tonga. Ke mo walau mo kape mo kake tahe whakaria rea ke koe uhi ko hota loto whare. Ngari kowe ta whanga kui koe kakai dai lotu, kakai ngā ue, kakai fua whatongia he moe. Ngari kowe he ki tamasi, viri tae unua, rebellious ko koe ki tamasi nuku alofa ko koe. Kari wawe peni. Tau kete, kata ko ki tukuma ki whakamare ko nungu lotonga lere me osi ka toki tae kataki. Toki tae. Ok, baro. Toki whailonga mai aku taimi kataki. Koe mea niko ko tānoa tikai. Tamai fōku te hina. Osi haman, osi drugs. Ma drugs ia I whekwa, I he aho taha, aho hongo fulu, Februari mai nanga tu tautefito, osi ke drugs. E pani o hau hike tohi, mo pawa, mo mea ko tamai, mo so ke tohi koe ne mai malo hike te au, pe te hivi, pe tau I pa osi. Te hina, ani pua te tala, mo sio pe mea, in the name of God, in the the scripture I malohi pe mo mama o mahi o tua me folofola te ina koe pore na panga taha mano Tonga na utalatu pe ko tu fine por kalama tal he kai ki hoko is not gonna happen pa o tate ka koe kau katoa mo kau patoa kotoa mo te iwa taha mano a te hina ke tau sio he tau fo'ou, Februari aho hongo fulu. Tau sio rewa ki ai, pe ko fe oku mo'oni. Is it the word of God? Give us light to discern things? Or should we listen? Or should we heed the counsel from darkness? Alo ifi aisi o whai me osi pa hao, hiki mo pore, mo kai taha siasi, kai taha tohi. Should we listen to the word of God in the last days, or should we listen to counsels from the dark? The forces of evil, forces of darkness. Kona tolu ko kei tae pau ko he umea lahi, mo me atu ki hago, me atu ki fo I mea kona ui ko the Battle of Mount Carmel. Battle at Mount Carmel. Ko e whewha uhi I he mo'unga kameri, fika tolu. Mo mea kai o mahino'i mea kotoa ia toi whakahela, toi whakamatala. We need to move on. Ki mea lelei te tau sio ke he whiwhini. Ko ia te hina, kai ko koe pe, tala te hina ko ia, ana toutou pore. Whakawhetai ke eiki ko ke whanonga ko kure, holomui ki mui, trainer taha ke hao live, ona ke toi live. He ko ke whakatupu e tau, mo ke, mo kape aki, mo ke toha mea hoko I Tonga, ko alo ifi aisi pa ke toki hao, ko tutu hui, o tuhu ki whare lahi, tuhu ki he kai toki tau e whanua. Ko mea koko kore pa ko whawhetai. Aho ne fia nofo tari ke whamu ke hapo hake ka alate fui maka whika ni ma, anau talatu, ka alate whika ni ma ko tō tangutu ia. E mahina lewa ka te koe, ai kehe, ai ifi ai si, moha toi hivi, me he hivi oi mālohi ai folofola e o tua, kune whakamama hoku mata, o lawa sio o lau e ngai whakailonga, pe hau rewa o poake ka koe, that's of the devil. Not me. O si talatu Tonga, ko au koe fu meta ku ma, wharielia, I'm nobody, I'm a sinner, I need Jesus, I need help. And of course, I need a wife. No, I'm serious. Ko si tala peke ko whanau. Ko nofo ko ni ko tae lata. Lahe mea lahe ko tae lata. Ko nopa Facebook, nopa tia. Hou, toki, lau, hou aia. Hou aia fio, tonto Facebook. Ko tae lata. I need a wife, ko tango whanau. Need a wife.
ke tokoni mai, to rearrange, reorganize. I'm very unorganized now, unorganized kau lah, mo vete atu kai whawhitai ke neonga ngai mea o tua, His grace is sufficient. His grace is sufficient to sustain me. There was a time I took good care of my body. This is of the scripture. My life is a very colorful one. Sometime in the near future, I will share things that God allowed me to see with my mortal eyes, the things that God is willing to give and allow the mortal eye to see, things that man can attain, things that God is so willing to give to us, but we never want to let go of our idols. We never let go of idols, that we go boldly to the throne of grace and beg for mercy and allow Him. But there are things that Jesus says, if ye love me, keep my commandments. Preachers nowadays, they talk less about it. If ye love me, keep my commandments. That's what He said. That's the proof. That's the proof of the man. If you love me, if you love your wife, you're not going to do anything to hurt her feelings. If you love your Lord, you're not going to do anything to hurt His feelings. Tonga, kakutau offer ya Jehovah. Let us surrender. Do away with our idols and do the things that He's begging us. Come and follow me. Take your idols, take your book and whatever, and bury at the foot of the cross, and we fall upon the rock. No other rock but Jesus Himself. Jesus is the rock. Ako kulau, kapau ofa e kiu kei lava pe no tono no me ko to ka ha ku tokoni ofi, but somehow the Lord, His grace is sufficient to retain me, sustain me, that I should be, though all the faults out here and there, I'm still able to see clearly and discern the things is of God and the things of the devil. Ha o pe ko tehina a ulo aki na o stala te pe ko tehina. Ko sa pe ko asi mai, you are after money. Hau lau, na toke ke iloi, na matawhalani, where mawhalani he haman, I he hakano lau. Mate mātonga, ka mataanga ia. Me, God's grace, mo mea kotokotoa, somehow the blessings of God ended up, now, alat mo utapa ka oto, mawhaiwai mo te hina. Oh, ka mata me matawhalani. Una foi asa ke pe koe haman, foi post, okay, osi mo ke fika tolu, mo to e whakahela no whakamatala, osi whakahela atu. Osi whakamatala, tio ke whikatolu, mo whakahela. Okay, let me go back. Hako lau, koe poreni e hai man, e huku te hina. Whamaloku ke holomui, tukange ka taha ko atamai lelei, ke hao talanoa lelei, pe au tene toi tuku a ki I tae ai hawhakamooni. Au sai pe ia ka panake, hako lau, koe au whaihala te hina, aweke lao. Koe whaihala aweke lao. It's a something we ought to do, all of us. But kako si ha ko tuku aki I tae ha whakamooni pau. Ka me o ke whanua, I kai koe tau, ke. Because of you, wā tau e whanua ko taua. Ngari kovi a talo ta whare, ai ka kai. Nana uto anke lo tu, mo fua ka venga mo, ka kai lelei. Ko taua, you and me. But however, so my never hotel ke te ki palagu fai ke whanua. The trouble, you are the troublemaker in Israel. I step out and try to reach out. The more I reach out to you, the more you kalo mahi ko mo tame ko kita msi no alofa ko mo ha. You have the light, you have the book, you have the church, you have everything. That's the attitude of Laodicea of the last age. I have it all. Ko koloa ia, ko poto, everything. I don't need nothing, Lord. Don't talk to me. I know it all. That's the attitude of the last day church. The Laodicean church. Because the 7 days church, 7 churches are the stretched out from the time of the church of Ephesus. Well, the last days church is Laodicea. That's the condition of the church in the last days. We are in need of nothing. We have it all. My little brother, show the characteristics. Okay, whawhitai ke tue langi.
Na lo to maulalo o holomu ya tu o te hu mai mo ha o si tu kwa ki o fa ya be fa tu ke mo tau e fonua. Okay. Mantu e pore, this is the challenge ki Tonga. Koniteina. Na ke hao ko tala mai, he iwi o tohi, iwi o siasi, iwi o ha. Aho taha o February, o tau fo'ou, toi mahina fia pa au kei, o se drugs MEI Tonga. Hao rewa ho tau ke te, i he iwi o tohi tapu. Iwi baboi mama e folofola. Iwi o mama e folofola, o kou hawa i o puake at kako te hina. Loi ko tona ke puaki, mea ko ya, it's not gonna happen. Why? Not me. But the light from the scriptures, o talamai, days will be evil, more evil. The love of many will grow cold. The love of God will, next to that will disappear, Heart of man will be evil. We are heading, bad days are ahead of us. Kaki hauko palo mesi mai e peace mo e melino ma. The Bible don't talk about that. The days ahead of us is evil and more evil and more evil because as long as there's money to make, common sense tells us that. Te ke poloka koe a wafu hau e me wakapuna. Poloka koe a wakapuna mo wafu he kastomu hau he iote. Hau he mea ke nowadays hau pe hau kai whanki mea koni koe remote. He ki drone. It's more evil. The days are more evil. Te ke poloka he hau ia he. Poloka he hau wakauku he. Poloka he hau drone he ea. As long as there are money to make, because the money is, love of money is the root of all evil, especially when you show up here. Now, again, I repeat, now, I have money, dinero, español, say dinero, mucho dinero, mucho trabajo, na dinero, mañana, a la casa, vámonos, la pala, la pico. Ya, okay. Koe hago. Fai be, o si I. Ko fa fitai ke eki. Mahalo pe ki ngongo I be te hina, pa ko tui pe, not really him, but there are some sober mind people have talked to him. Brother, look at the destruction, the guy, you're not fighting the guy. The guy is uplifting the word, and we don't think we have enough army or military power to face the word of God. Flee! Let us flee from the light of the scripture. Sola scriptura. Sola gracias. The Bible only. Saved by grace. Sola scriptura. The Bible alone. The Bible is our own safeguard against deceptions and darkness, the workers of iniquity. I will get there. I will find time to face them. Not me. The word of God, the light, the truth will open the truth and let the truth shine and let them flee. The workers of iniquity, the workers of darkness, let them flee. That's the role of the light. Jesus said, I'm the light of the world. He is the truth. O te talamaya to mo'oni ko ha. Poso ke patoa na upesi. Kai ke toha riko he mea ko loi mo manu mo mea ke patoa. Do away with gambling. Tupe me umea ko ia halahasiasi LDS, Wesleyan, and all the churches, all the Christian churches, they are against gambling. Ko lulu, ko tupe mo mea ko toko ia. Ko mi he u tohi lao e ufonua au ki Tonga. Kai ka fonua e legalize ai mea ko na ko investment ko na. It's of evil. Even that woman. You know that woman is of the darkness. When he speaks,
is of evil. Kone awa perokutu. Wow. Of the darkness, the woman repent. Talu hoku, whaau he whanua. Ane na ulau, kakai na hao whenga ki whare lotu ka alo taho mai. Hawa e hoa kau pisope, hoa kau whewhe kau. Mai kakai ke kei na tonu ke nau whare lotu, ko nau au kau mai. Ho loi e ho. Flee, repent. One day, you're going to be the topic to reveal the work of darkness. Ngawe manu, oku ke whai. Tana mai, and you put on the cloak of a lamb, you are the wolf in sheep's clothing. Workers of iniquity. We will find time to come and reveal your worker. You are a worker of iniquity. Darkness. Whenga kakai ke toki whale loti kakalo futsi mai kakai. And tempt them ke nau manu koe principal o tua. You will only reap what you sow. He kai te kalo toko ane pake amanaki te ke havesi mai koe wite. Mai pe nau whao ke o. Tonga ki kakai lotu kone kua mui he tupe. Nā mea pehe i whei mamani. Atu peho ua whea mono ka ne seifi. O se whai wike whia tala mai e hamu mai o tā mano tupu ia. Kai tā mea ke, na kai ke awe ia o hāmua ka whi apo whao ke ne seifi. O se mahina whia o se, pa tala mai e hau ia ku tupu ia. That's why it's illegal. Any country under the sun is illegal. Those Ponzi schemes. The pyramid schemes. It's a pyramid schemes. It's a pyramid. Ki foi toko sui o lunga. Te nau tū mamao hu whatapuka aike mahino. Flee from MEI Tonga. Tuka tamai kovi. It's a pyramid scheme. Ki foi toko vea o lunga te nau tū mamao mo ulu Tonga. What else? It's a pyramid scheme. It's illegal. Any country under the sun. Oku tapu. He ku benefit ki for only people on the top. Ko whanga whatapu. Kore whanga more atu. The truth is truth. Pala ku au. Ko fumeta ku mau wharia ria. Whanga more iau. Ko rea kovi. Whanga more iau Tonga. Ka ko hai e toi. Ulu kovi e kakai. Oi whanau atu pēr ki e toe mai o se wik mahina e tolu te kai wahe. Kai ope. Tuku e ulu ko vihu whawatapu. Why they are like that? They don't take the word of God serious. Koe ke whai to tonu, lau e nau le soni. Koe le soni a whine o wha, le soni a kau. Pure tapu, koe nau bea ke lau whaka aho. A lot of those people, they don't have time for the scriptures. They only have time to make money. Jesus said, "O ana whakatu koloa mo ki mau tolu mamani. Teu ke whatu koloa ki hevani." That's the reality. Many of families in our community. Kaya tayo miya mo folofola. Tayo koe accumulating wealth. But why do you know ngāwe toa ki ngāwe lelei o toki mau nau seidi? But there are those who can only sow tengai koane, but expect na dote na harvest wite na do. No, tengai koane, harvest koane. To tengai pini, harvest pini. Koe mea ko hawe whakahe, koe spend little time, next to no time, with the scripture. That's why you are blinded. That's why you are easy drawn to the lure of wealth. Mo kakai koe ni, you know them by the fruits. So you can now LEA. Does it smell like Jesus? No, it's the filth. Filthy. Pero koe kakai koe ni Tonga. Mo ka sivi e kakai kape koe ni koe mea. Except me. Whanmon more au nau kape. Whanongo mai, kakai koe nu kape mo kai ka whakaapa he nau mo'ui. O nau rolo koe nu tai pau. I have friends. Ko lau mahina ni.
alu lau wafe panga kono ke tangi mo langa wako lo kume o koi tepe maasirinia tala mai toloi ki fe komo isi ilo ka kakai ko di wava me ko loi hu fanga whakatapu loi songe ko he tonpe o te lau ha mea he atua ko he au ia okay kau ki foki mo ma ko ofi o se te mi fefes ka tari to minute fia sai ka ke te lau ha mea mo he au ia te usio ke au ia okay fa malo ke ki ha ko ke te hina o kore te pepe aho ne fia ko nofo tali fakasio pe asia ke fakaku afe tai afa mayo o ngata ka sio le ke foi maka hono ni ma fa fetai ka pa mo sio atoa ka poupou ke ne fakapouli mo ato mo mama talange nove sio ko tau ke te o te mana he ko ia ko fu mana he at ke folofola ko na ha mo folofola o hulu i ko o asi ho fakaria LEA ha mo ngutu ke he o tala mai ko ngawe o tua ta ko ki ai eke pe ku pe lava lima ha mo aisi ke tufa ke ma mo selit ko fe ko ne pe mai there was a mistake ke eke na toha ki lisi ke na toha ka mo o ke alo tanaki ke toha loi ke he o fai mo palaku ke ha o ke pore fe kawa tonga ko hai ko no kete tamte tutu o India president o India o si o ke ha ke fe kawa me sui vai ka ma o ko kai ho uto foha ana lotu ke fakai fiato sangue anu ta ko loto ke ha kakai ko fa malo ko mui o te ha live ko ka pau na ka kai mama hono tafa aki te na tang duve pala ko fkaria LEA ko ke fai ke fonua lohi aki mo iniquity pala ko ke fai ke fonua fe ke ha online o kore whakamore ke fonua but I guarantee you Tonga years of rebellious that way fi and live a life of rebellious at home at school, at the community, wherever you go, the self always, na kai peke olunga hakari lo mi api, pa kawe me ko mamahi lahi ai. It's a failure from home. Kone tono no me api, suffer community, suffer api ako, suffer me ko ngawe anga, suffer everywhere. The worst of all, the nation is suffered from broken families. Ki savea heni. Sabe heno ila ko ne palo pale ma ko heni. Pe ilo le biai. Pe seti fasitu'u ia. Ien, ko familia with broken homes. Ngai ta wa tu na mali nima vete mali ta. Ngai later most recently foi mali tolu. Vete mali ta. So problems arises when the structure that God instituted is the family. Ko pouturiki o siasi, pouturike kolo, pouturike fonua is from the structure that God instituted at the Garden of Eden. When it's failed, then we see the fruits among all the communities and all the places. It's from home. That's the core trouble, the core problem is from home. Pakoy, ataki frau fiofi. Ataki frau fiofi. Kaya ko pehawi ko lo to fare, it was totally failed, but there was some failure. He kwai pe ki whanau o ulunga lelei. Wa kwai pe me ki ihi ako e palo pare matu. Fuhu everywhere. Ko fepe fitu na fuhu. Hoka he. Os ko ya na foto e ki mea ko ni ko gui ko haman. Rei mana. Ka na toki hoka me ka le ka tele, hoka me ka le ka toloa, hoka me ka le ka fo. Ngari kovi siasi. O mai hingoa siasi o whakahingoa aki ai mau lao. Panau toki fe ta ako ta toki. Lo e pe olo ka rei mana. Ki kau ki kolopu mau lao boy. Shame, Tonga. It's a failure from home. It's the home. Ko palo pare mami api. Ne failure be api suffer every places. Ada ki fatata. Pakoni. Pakoni me mari e. Ne os ai ke os. Os e po falong long. Os ta mai e. Amana ulo te fui life amosi lau ko mau family. A palo pare mau ko mau family.
pa feu tānau family, tā mai e, mana nau talatu. Koe whimo toa lahi, pe tua, pe ku whae, pa koe tanga kone kau palparema ki lalo ia. Palparema mau family ki lalo. Pa koe lahi taha, anau tolu konu tala mai, mo mai ke siasi ke mo ui. Mo mai ke mo oni. Mo mai ke mo oni ka mo ui. Kau tamai lalo, koe kau tamai olunga, kau tamai ki lalo. Palo, tau le mau tu, me turi e te ringa, o mai ke mo ui, o mai ke mo ui. Ki kalasi palo parema ia kone mau family, ani ki lalo. Panau peha ku osi. Tamai e, o fefine, filmo toa lahi, o fai tangi, to fefine, naa, ko fa more pe kai pa ku tanga. To fefine, mo ni koe, aho, tiki to look back, tiki, aho ka tiki sio he improve o tau family, aho tiki fa mahalo me ka au, e ka au. Ka koe ni, ku osi ia, kakapau e toi mapoi, poi maha ki ngutu. To fefine ka tak, ka ke to puake hingo ho fine iki. Fakapapau ia ko fine iki, taka to mau tolu. Ka ke to tapa hingo ho fae, unu ke tavaki. Mo Angola, ko tanga fanki loto hako ko ni. Tuku me ka folola ka wapi na tolu. Ko polkalama nofo akainga. Fanki nuku alofa ko ni. Fanki nuku alofa ko ni siasi mo oni ko ni. Talu tupu mo tori hoku telinga. Lea, holomuia nuve, mapoi hake ki nguto e tako siare. Chari. Ano fu, hapo ake maa folofola, puria. Puria ko chari, mapoi hake ki nguto e taha. Ki nguto e taha ko hotaya reka. Mame whanau mai gen. Mo whanau mai gen kau laua tupe. Osi tala atu. Nofo aka inga. Ka rea folola, tata pune whakitosi, holamui. Koe taim ke rea ai, koe taim oto rea. Akau i peo mo whanki nuku alofa, kai vare nga ngau pe. Ka mana ke mo olunga kari loa. Let your big brother speak to you. Ma whae uto. Tuku ai nuku alofa. Tuku si o lalo. Tuku e lau mai matai niwa. Tuku he ku whakaria ku tau e whanua. Ko loto whare kona ku mo tupu ai. Ko kai ke ai folofola. O io ia ke loto kai tuku e lau sas mo oni. Sas mo oni. Ai e folofola. Lau o io e whanau. Soke, whanau ke tohi mau towe vile. Whanau ke tohi. Tā mai e whiri moto alahi maama. Koe ke sas mo oni ia. Koe kau i sas mo oni. Tā mau tangi. Halapi api. Kalo. Ha me ku te taaki mai whakawhae. Ko hingoa. Sione halapi api. Fui maano. Kai ko hingoa pokalama koe ko whae ki mua. Tā mau to whiri ko kiongoa ko ki tetek. Ko e whiri moto alahi en ko ne tamai ni tāmai. Pa kiongoa e pe ko tetek. Ko tāmai e whiri moto alahi. Kai ke o spekia wake ni whae anai. Mate mo whae. Mate kato kau tamalalahi ia. Hoko mai hoko. Mafi. E whae. Motua. Mo e whiri moto alahi. Nau tango e whiri moto alahi. O te tonga kei. Katak to whiri. Whamori atu. Ka. Ko osi ia. Kai tā me hoko. Tuku kehe ka toi mapau i mai whanki ngutu. Whanki ngutu nuku alofa. Ka toi mapau i mai. Tu vine. Tuku ke vai ke anofu. Hapo e whanki ngutu. Ake folofola. Ai truth. The truth. Atu ke truth. Ke tau he ngutu pa holo mui. Varele. Sorry. To vine. Kai ko hapena tātu. Kai toi tapa ko huafa o vai. Vine mo toa lahi taha koni koni. Mo ki taina koni. Ta ia he ki motoa. Ki motoa. Vare taha koe family. Nane ta i whia mea koni ko mo toa lahi. Ko pare matu. Ko lea koe ni. Ki whanau koe ni nuku alofa. Ma foa e uto. Ka rea la lahi koe talo e pulukalama mo whaino hino atu. Ho mo vare ngangau ke mo ilo nofo a kāinga. Tuloa. Fefe ku taibi. Ko ilo pe ku tere pe osi. Okay. Alate foi mea. Soke. Mo kau lau e te tohi kou towe vine. Tohi nuku towe vine na tohi makau. Kou pehe ni. Soke mama taine lahi. Tā mai a tangi. Osi o ngoe kou te teki au ia. Te teki tā mai taine lahi. Whanau rika whiri mo toa lahi. Anu kou kai te sasi mo oni a mo tohi mo oni. Tā mai tangi makau mo. Lau makau ko hame te ta ake tau whanga whae mi whai toka.
pa ngoi ko mo pa tang to vine mo ni lahi ko ka ko ni ko tu be e fakalaka tau hama fakalaka puto tau family a ko fakalaka ai te ha fa malo me kau fa malo e lea i e fakalea mo pala ko tau family tautefito ko tau e fono mo tau kape mo fe ita ngaki mo fe kolo aki ngau tau loto fare ai a te fa malo me kau ka ko ni it's over ka toi ma poi ma ki nuku ki nguto nuku alofa to fine I'm sorry ka to ala ko fa e fula he ni ta e ko ma tolu tuku ka folola ke maki monga faki nuku alofa ko ni tuku ke ta e fu hapo e teringa ka pau na ke fa hino mo to he kariloa fanongo mai ke ka kai ko na tupu ke ulo to fari na lawa to tapu almost morning and evening e via fico to pena lawa folofola e to amo de macho ata lawa ki folofola po fai lotu ki mo to ko na mo so lalo ka ke ako i mo to ta ako mo ta esas mo oni mo me ko ya shape my life to live a life of God fearing person no I did my time and I big time now varinga wai bo kage osi fatomala o fatomala foi taha fetuku take me fa me tonga o kore me ke te ata ki ice no way o kawaya no way kawaya Afimeimo'unga kore me ata ki ice o se fai fu ministry to Tonga save Tonga from the truck ha os pa fetuku take me messenger ke lidia ki ice ke ama ice ke tanaka masilini okay fatomala ko no way that was a stupid mistake who va tap kake holongu ya nove ma po ya ke ki ngotu ko siare tau e folofola holongu pule'i ko ki ngotu ne ta ko ngo hotaya si me ki kamatakare ko na mau tupu ke pe ko na malunga pe na tolu no ko alofa sa si mooni tohi mooni there are somebody we are nobody from down me moto pa so mo fanoma ke mama ko na ta mai a ki ta hine ko na o nga fa fe kau o malanga e kospeli pe o mai I know from the Bible Jesus said if you are slapped on this side turn the cheek the other way ka so fanoma ke lau ko to vine pa ko fa mo to vine he ko ni fe ala ki ko no ve tal e fetu tak mahina fi ma fetu tak ka pe fanoma ka ta mai ko le ka no alo fa pa ko fe ko ne fai foi pombu ko ni ko na fatupu langi o si mahino ka te au ko ia e ka kai around him with money the love of money ko hinga na feel appeal lot but too much money offering to him how pa nga fa kuyo no mata le ato ake folofola me fa poto os kui ipo mata pa anga how pa anga u offer me to koni ke ipo mata ai kai peke te mamangi ai ke folofola go feinga e tu ke so ke folofola I the scripture reveals your iniquity talato kai peke te ilo e ko hande fehalaki ta mane dinero here koi au pito pe ko nga ko na ho public ai la di kape mai ka ko me ko ki ala pe mo pulia ki mo ai mo be Tonga as fai ki ngawa fai ki mua me messenger behind the scene fai ki ngawe I was told ko ye ko le ka nukwalofa ko le ke atavala atu penu ayo to tata mo tele ka va no ki le ka motu au ka ha ka motu of poto ye ka le ka nukwalofa pa ko ni ko suge ko ka le ka ko na nga fa fe kau ani ita hele ke na fa ka hotaia pa no me ke tali e to vine ke pe hua ke foka chare po pe chare ka pena ka pe ko tala tano mai mui alo ai foi posi pa na toki hanga ke mona mono siblings mona fa na toki koko ka iau au ko ta ula ya na tolu ulutea to lahi ma ku fa na toki koko ka iau na toki mock me ka to fa kita mai ko na nga fa ka o mo ses mo oni mo na toki kokau so ko ki taine da na fa to ko fa ka mo ya fa no me ke le la wa to vivine fa no mai tata ha IKAI ke live ai pe ho tamai mo fa we nga lo ne si liaki ko ho tamai o ke si langoa
IKAI ke ilo I ha mea ke live ai, ha, si whakaofa ko e ia. E ko tohe vile, this is my sister. Ho tai a reka. Whanau mai ke taine ngai whawhiwhika uen. Mahalo pe bisope anau ki sesin ke hua to mo talanoa ke ubea koini. Ka taki atu. Ne IKAI kore atu ha taha ia ke whaki mai ha paanga. Pe tokonaki ke mau whae. Ko koe pe vili taki mai tako e, ko paanga kai haa. Ia. Whaka ofa ho ata mai. Eke ki ho tamai, pe ne ai ha toireti he api, ne langa, ke alu o nofo whai te lihai, he o IKAI ha api a mataika Whakaoli ho live ki mamani ho side of stories. Ki he IKAI ke mau whakatui atu ho ata mai, he o ku mahino pe ngā taanga ho ata mai. Tuko e lau ngā we, he IKAI ke lava o langa ha whare ke nofo ai ho tamai, kai si nofo hiri holo pe, hange kokoe. Ha aonga lau iai ho paanga mo nofo hiri takai holo pe. Tuku e plus ia mo e whakaori. Ofa atu ke whainga tuunga o kuke iai. Ok, toko e whaki tamai kani koe sasi mo o ni mo Kon, doos ngā whewhe kau mo mea. Toko e nau mea Tamai na si alo tamai kau langoa. Osi tere pe ne kape iau. Yo ki towe fine. Faki nuku alo fain. Faki tamai nuku alo fain. Ka koe ni. Ko haku taimi. Fefe ku taimi I to fine. Ok, ko lelei I wawe pe ka ku. Lahe mea ku fe mau ke tānoa ki ai. Ka koe ni, te ki whakarika tu pen. Whanau mai e ku to fine. Tioke ilonga koe ka ke ako ne kina mo tolu I api ake folofola. Ka mo pisi pe mo toi lau ai tohi mo ni mo sasi mo oni. Whaea mo tolu koe fine mo toa tae ofa. Pa koe ni, ko whamahina pe ka koe mo whae, mo kātoa I lalo koe whae, ka ke lawa taha taofi au. No! Ko mapoi haka pe alatu, mapoi haka pe lai. Ko koe pe ku taha aloto, kātoa I lalo, osi pe hau alatu. Kātoa whaki ngutu nuku alofa, teu mai. Ose lai e poni, posa ka ki mea, seri haki. Alatu. Tau siwa nge peko fe o ku mea. Whanau mai te ringa, whaea mo tolu ka whiri mo toa tae ofa, ulu pupula, ulu maulunga. Let me explain. So tamai ale mau tamai ka li aki. O ilo e tae ofa mo whae. Mate mau whae, ko kei tau taha pe tau taha ua. Aire mo ke on ki ua iki fo I lalo, tau valu, tau hiva po I lalo. Ka unga ko ne ulu pupula, so mai ke alhole mau tamai mo fataholo. O siki mai tomo I te fisi ki Tonga. Fataholo e whanki whanau. Hala ke ha manawa ofa mo whae, ke ne pe mai kolo. Mai on ki ua ikia ka au ke utau. Mai, whaka ofa mo no fata pehe I holo ki whanau. Hiki me. Manawa tae ofa. Hanga manawa paa. So mai aku mate mau whae, hala mai ni maa. Ko familia. Mo sesi mo oni mo ha. You should have been the light of the world, especially in your own family. So ki mapo I mai ki. So ke mi ose ku lai via ku ia. So ne homo hake pe tu e tu leva. Ko palo pare mako mo fare ko na mo tupu ai ulu pupula. Ta e ofa. So ne hame te fizi sacrifice tu a kamo fae nga ue mo bia to kon o akoi. Ako ko se fine. Ko me ako ko se fine. Fai ako. Ako so ke ne ulu maalunga. So ke whanau, e hotai a reka. So ke ulu pupula ho mo whae. Ulu maalunga ngalo mo ui masi vai te fisi. Ha ui au kai maa wari pata I nuka alofa. Kai te pehe teko ha te fisi. Ulu pupula. So ke tatu tai reka. Ele ulu pupula. So mo whanau. Hala hingoa te fisi ai. Hingoa nuka alofa pe. Ngalo apita te fisia. Whakaofa si familia o whonua. Whakaofa, hangere ka no familia ona. Hingoa nuku alofa ata atape. Maulalo mo familia ka maki hingoa te fisio ai. Ok, ilo e ki taino koe na ngā whewhe kau pake. Tuku apita ia. No, o ai ke whenga me ke mama folofola. O ku mama ngia I hoku uto. Ke utuhu ia tue whakaria iria mo palaku. Mo tae ako naki mo tolo mo api. Olunga ke kari loa, ke whainoi mo toutou I hoki mata, tapu na ke toi rea ke whanau folola, he ta I whatata tolo mahaki ua.
ulu pupula. Ta e ofa. Ako fia lau pe ta yau ke ni mau kalasi e me aka next door. Ko ne whanonga mai pe ku tafulu iau. Ui iau. Ma si la u mi o i me tupe i. Ngate niwa mahalo na palo parema mo mau fae na ke si hake. Toki tau mai ai. Pa ko eni. Ko mena ulawa ta scripture the other day ke fa manato tamai o tua. Ta ofi ho mea tā me ho foha, ke whehi a koe ho foha. That's the scripture. Ko iau ne ta ofi mea tā, whehi a no foha. E pēnā pēkua loi, e ka te whakasio hake. Na o si lau atu, tamai he otua, toi kato tolo no mena e lau e aho taha. Lau e folofola ka nau tolu au ko tangutu i votu hake. Ho la ka, ho nofo, lau ka nau tole folofola. Lau e folofola o toa, lau e folofola o toa. Tuki mono nofo ka ne tole folofola. Ka e tuku e ai tohi mo o ni, whakari e ria mo, tau mo pa koe whanua, ka mo ua pe ai sasi mo o ni mo, tohi mo o ni, ka tuki mono nofo folofola, whamore ha taim tuku seo TV tolong ke ngāno ki tua, ka whainohino e whanau. Lahi a lirika, hoko a tua, hoko a folola, o te mo tai whakapapa, mo ha mo whai umea koe. O te mapoi pe mo whakamā, ilo ai ho mo ngā whewhekau, kai ke mo convertible heart, unconverted hearts. Tuku au pito ia. So ke anu ko ta mana mena ita he mau whae, o whaata koe nau tohi nau kei kiti, Ko wheku si hao koe ki Tonga, si koe tai o koe tai mo ni pehe ki popula. He whae koe ne kau just mo oni koe ai tohi mo oni. Ka koe ni, te tatu Tonga mea koe ni, te kia itu o taha keu sio hano tai e ne whanau. Yeah, that's the truth. Mahalo pena e tai. But I have a lot of times around them. Mau whawhamiri, mau nofo I paho nau api. Hau ke api mau kui. Te kai ke mana tui tō taha na tai e ne whanau. So ka atu ngai, pe mai e folofola ke wipi e whanau, tau I whakanuku alofa ia. Hau au ke ki matai motu, ki matai niua, tai o hanga tai ko hake. Anu lau na ngahe ka fuha moko fute. Mo te ia alfu moko fute. Tai, wow. Wow. Na tona la tohi ngere ia. Na ilo na leku e ku whae. Ko e whini mo tua tā moni. But I don't remember once na tae ni ki whanau. Pere. Whangita mai ki nuku alofa. Of course, wana konga hawhe kasi and all of those good stuff. Nuku alofa. Koia, na aitori? Was it idols? Te maalunga na tole folofola o toa, ko folofola o toa ta mai. Kinisi. My point, unga koe nau tātou he aho koe taha. Mau whae, tai nau kawa wehe, mena, awe whakako, ke si au ala nofu whae tangata, Koe tai e toinga koe na tai, koe tai a moloki, tamai whewhine anu, tuki ka mamahino ni maa, o tala mai wao hiko, toronga ke hori si. Koe point, I'm not advocating ke futa whapo uri pe. Au si whenga pe mo kune, ngata pe ni ako na GPS ala lolo ifi. I te visi pe, koe ki ako koe mutu atu, tutsi molo. Very, very little. I'm not advocating ke ta whakapouri. My point is this. The word is subdue. Te ke lava o pule'i. O e tuku ke hako e whangilote whanau. And that's exactly what I knew about my mom. Koe ke ne whemau ke hako haki I tope. Whanau, koe aku tu'uni. A koe ke he koe hako koe whankilo tome api, nau hako ai pe oka ke lau whanau ke whai ako, pōpula e api ako, me pule ako, me pehe, sio ofisi. Moloki e mo ngā, subdue them at home. Kai ke, o si hako whekatoa ngai fu pitu ia, kai te lawa ea peluki. Mea na tonu ke whai, tala I whare, anoi mo tutu I ki mātane ke si, fuko hapoi, tamai folofola ke tau te ai, kinisi, anu ko tātu teke si au tae hane ki whanau. Unga ko whamako e whanki tamai kunuku alofa, kuna o kiri maa. Te ue, anu ko lau whaka ofa mani pa te fisia, kai ka hingoa te fisia whanau. Mau lalo pita te fisia. Okay, I have only 10 more minutes, so everything I have to hurry up. Ko nuku tāmas ke tari, kai ke tae ki whanau ia. That's what my understanding. Malo pena tae somewhere, but to my understanding, I speak from what I saw. Nake ke si tae ki whanau ia. Mako whangi pere nuku alofa. Pako atu ngani. Tau e whanua e whangi pere nuku alofa.
Tonga, dirty laundry before, very dirty, but sekretari, mahu minute hongo fulu na kamata to mui, koni ko mahu give me 10 minutes, fangi peren, ai tori, pe mai folofola kinisi, pai kinisi ako fangi tamai no alofa o taina ulio na kiri, fangi kiri ma afo mo kiri de fangi tamai ki. Ule na kiri ndo ka pa kinisi. Malunga ia ko me ko tauhi ai tori. Pe ma si hova kinisi. Kita mai no alofa ia. Ko atunga ina. Taunga he kita mai no alofa ta e ako I. Ma ke mo me fa e maloki. Hako be lo toki ha. Ko ai e ku to fine lahi ko ta mai ao. Sis. Ai fa papa ka te koi. Aho, hango lave ko tata ko. Aho te ke look back, ko improve o tau family, te ke whamalo mai lewa kao. Whamalo mai ka te au, e ku hao ngari vare mo katai, mo kape au he ope, but we'll have some good stuff out of it. The laundry is too dirty, but you know, sis, sorry atu, Au sis kon la, ko ngake sis ma poi mai ki ngutu ko ni. Ai ko na ma poi mai ko ni. Hau ko tolo au te lavea pe ko ia ho fufo I pulu vai, pulu koko. Tamai ko na liaki ka langoa. Ko ilonga tai ofa mo fa ko loto mai ke so mai ke mau tamai fata holo ki sana pe mai. Kolo mai ki wa fine ka ko fa au. Ka me fata pehe ai. Mai ki fa na ho toko wa. Ka ke ila ka ke malo na aliko mo fa funga waka nuko alofa. Sio lalo faki motu faki matai niwa liko mau fare funga waka maulunga he mai ke faki matai niwa matai liko or whatever kake sio lalo aga tawe ne fia ses mo oni o mai ke mo oi ses ke mo oi unconverted heart mai folofola holo I ke fata hanga he he ta fato matao io okay, you helpless. You are nobody. Then you run to the foot of the cross and fall upon the rock. The rock is Jesus. You need repentance. You need repentance. Tukwe aisas maoni. Fall upon the rock. That rock is Jesus. Lahe mea ku ngalo ia. Ono ko si mapu mai whamau o si taimi aku ia. Okay. Whamabobo. Ke whasio e tau ki hiwa taha. Ke tau hiwa Fao sia ke tau wewawhin. Ka ko whamalot e si tuko mo taimi ka mo mea mai. O tau talanoa e wewawhin. Whana o taia, katoa ka matakari ko ni ki lalo. Matakari ko ki lalo. Taha loto, lihake. Aloto lihake. Lihake ke, kau tātuka koe foi. Mea poe te ke tolongi a ke au e toi pahu peho foi lae. Tolongi au kai paipi peho lae. Pe mai koe ia langoa, liaki. Ta koe mawai ai ulu maulunga ulu popula ho mo fae mahalo ko ki hingo e we ki asio mo mea o nga fo ke ko fine e kia na mo funga waka tatau mo tole o si kawa te no ki hingo be e we ki te fisi faka o fa mo ba te a te fisi da foi manio ke ko foi mei na kaya mo fae o fu fe fine pe hau ki no alofa o kai ma vali pata pe ngalo te fisi ya wi tae ofa Tae ofa. Alo atu me futama sa simone ta ke Amerika. Kai toi mana tu ia te fisia. Hui, tae ofa. Tae ofa. Tae ofa. Ai folofola. Folofola. Whanau mai ke ulau te pe maki ves. Ka toki... Ai, oi. Whaka hela lea moni, ki whanau ko ni katatoki lalo. Kai kataki ni tātau fiau. Tamisia folola, sisia folola, ki sisia whanau tua. Ulumo tua, na ngaahi au tua. Koe otu mama koe ni, koe lau folofola. Away! The scripture, the Bible, sola scriptura, sola gracias. By grace, ye shall be saved. Koe ko hasasi mo oni, koe ko hatohi mo oni, whatever. Grace, the grace of God, saved us from our iniquity, our transgression, and our trespass, and our filthiness. Nothing
but the blood of Jesus can save us. Run to the scripture, run to the Bible, and obtain mercy. They may help us in a time of need. The Bible, sola scriptura. Tuku ai Afimeimo'unga. I believe God, Jesus. Solo gracias. The grace of God will save us from ourselves even, right? Hey, listen. Kalkala ta folola. Hey, ke taofia huata. Alakape alatu. Alakape kitos alatu. Alaki kitos alatu. Te talatuin. Fahela. Te taofia ta. O kume ulumotua. O kume toa si. Ko hingoa pete whanongo ki ai. Kume toa si. Ke tā mai ka au ke toku. Fakapapau pete mo matoi e te toa si. Kada ki saure tu ulumotua. Ko nu kai peke tāpune na whakitos nuka alofa na tolu. Tatka mo tolu. Ki whanau nuka alofa. Bring it on. Kai tau sia puha lau e folofola. Okua. Bring it on. Not gonna stop. Ai ke mo mahino ka mo tolu a nofo a kainga. Lahi o whaia kuia. No. Kai ka tate ne tau fiau. No. O kume atoa si. Ka ulumo tua aia. Tamai au tāmai ka au. Peo. Koto mori kei. Peo. Ka teu kore pe au ngofua. Ulumo tua. Okay. Sorry. Aia. Ka papete nau te mapoi pe fehe kau ki. Kai te hoa tate ki piri te hofulu pe. Mo ai mai ka hau ko ne lea pe ko ulumo tua ko. Mal tangu tu ki lawa. Ono puake hingoa taha pe hingoa ke po ilo le vai a nofo a kai ngā. O kai ulumo tua, o kai whahu, kai whaetangata, kai toa sina. O ki he kari loa toi, o hanu ki ai, hanu ke fukari loa. Nai whea kari loa ia, tuku e whie nuku alo wha. Ai e mena e tupa kai te whisi. Nai e taimina kai hamu, pakapaka maasipa, mana tui lewa. It make you feel humble. You don't own the world. We are just journeying through, we pass by, we don't have material things. It will live left behind only a character that's shaped according to the word of God. A character will take from this life to the next. Veve me mea nuka alofa katakata, e laku me pupu me ngeskapa will give it to fire according to Peter. Everything will melt with a fervent heat. Tutu katoa. Mea katoa nuka alofa puho katakata. A character that is formed after the likeness of Christ is what will take from this life to the next. Thus said the Lord. Tuku ai tohi mo'oni amu, sasi mo'oni, tau langaku ke foot of the cross of Tonga pehe. Mercy, O Lord. For a long time we have messing around. Finally we hear your voice. We come to you with contrite spirit and beg for your mercy. Osia toku poto he whingai ke toi whakamahama whaki kau nuku alofa koe ni. Whakahela mo ni. Okay. Whiunga e tafu lui lahi au e siketari Ai tau hui. Ai tau hui vai. Tau hiwa tuku pa tau mahavai ai Osuke, osi poe kulaivi koe po koe. Aho pe taha. Sendi mai ki hui mea koe ni Nau pe whakai osi. Ta koe o ku kai peke tuku lolo whakita mai ki inuka alofa They don't back off. Pena tau ke ulaivi ane po. Wha koe re oia. A tau whakai talangata ke skeitari. Wha e fure o kai te loko hongo ha mea ia. Pau ki tari ai ka leke te mau pikapo kure o. Ahoni? Okay. Come back, Okay. Ai tau ki hiwa. Tau hiwa tuku ia. Ka ku whawhe tai ke eki. Whamalosi o mo mea mai. Kai kumia kai tau fwoi himi koe ni. Ke tau ki whaosi kai. Moe fiu komi Si nei ki himi nei si ai bani nai.
Hopefully this is the one. Hey! Hey! Toki hiwa tuku ia. Walk in my Skechers. Honga ia po kalama so mo You mea got mai. told 3 days ago. Oh. Skechers go walk hyperproof. You'll never want to Almost there. Move it, hon. I know, these shoes are great. Okay, ora ke kumea ko ta foi me hala na piki e. It's supposed to be instrumental. Ko ta ko kauhi vai wasi mai. Sorry about that. It's supposed to be just instrumental. Onward to the prize before us, Cindy Beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing there will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Malo mo, whamalo, whawhetai, I homo, bear with me. Thank you for bearing with me all this time. Long, kage, whawhetai. Whamalo tu ke ku skaitari, si tokoni mo tokoni mo kage tuka e mea loloa, kage lava viavin, pako ko whare o, Hopefully now I was looking, OSI, te eme tau ki foi sesi neta. OSI whare o, moni peta full, as kai tari kai whai beo ngata ai, an old dog. Matuki lau kau pita kau palangi, Cannot teach a new trick to an old dog. Ko e whakahela, ko e skaitari, tā mai me whukorisi mua. Mo e whakapoto mai ke tuku ai mea loloa, tuku e koko no, mo e tafulu mo ea. Ko se mua, ko e whamore, mo mana ke mea mai ko e ko se mua kon me i Hawaii, Me ko se mua, kiti. Fu ai mea loloa, ko te mo ke pula ka pata taha ko e taimine, Vai ke pe, alu pe me hafe pe ke ai mea loloa. Ko se mua, sorry atu, Kau sai, ko se fe vita ho beta, Ai upogo, alo ho e ua, ho e tolu, ova te ho e tolu. Kau malo, so lea pe ko se mua, kamata ke ho e tek. Ka ita ko se mua ko pula ko pau, Puke fu mata, ma ke yako, O ngata, puke mata. Te puke ka te pai, ka te teke filia tu, Vai. Oa. Ai ko la ngapela ko se mua ka, o se alfu ka lotu. Ko te pa ko se mua, Kamalot, tonga malo si mea mai, Kolva mormona ko lau, ko e fo riko. Kolva mormona ke mau urmo tua me, to si, kolva mormona. Tau ki fo riko, e improve tau family for better. Ai mo tau tangata I tonga, te na o mai o sio, ke programa kui ko nofo akainga, Nofo akainga, pa nau ilore mea ai mahu inga fe tauhi aki. Taha ilo no tangutuanga, o guai tau mua, guai whahu, guai tau ke te lahi, guai mebe, o taha ilo rewe, tami urea ia tau mua, whanolongo toa tau mui ia mo, Rea whare lalai, whanolongo pare mo, whanki whare iki, ki mui, Koe whakotūtō ia koe tau nofo akainga, fe tauhi aki, fe tokai aki, fe fakapapau aki, ka vei koule wha, Koe tau mua ki polo kalamani, Koe tuki mono nofo, whamanatu mai ke tonga, whamanatu mai, O ai o nofo muli, O kai hau, mo mea patoki ngalo e whanki mata I tō ngā, Ai koe nā tau topa peke māsi matatau, u mea koe, Ko ngalo, kai hau fōki, Kai whiri, te ke ose pi ia tue, Kai hau, Hau pea kui, kai ke, soke, o te kai ke tau mawai po ni, ko lo te ke lau te ki whai vesi, nā ngalo ene tun ke lau, Ki whai vesi, Koe whakalotolahi eni me he apostolo, The third epistle of John, Ipselia sione, tolu sione, koe tolu sione, vesi hono wha, Hango nau lau ko ti other night, koe hako, the word of God, Kore mai ke tuki mononofa ki whanau, Pea koe whakanau ene ai apostolo.
Kai taha fia e laka hake. Me aku whanongo. Whanonga ki whanau. Whatatau ke mama kosperi. I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. Whae, tamai. I uta pe koe kau whae nukwalofa. There's no greater joy than hearing that my children, they walk according to the truth. The truth is Jesus. Truth is no church. Church have their deformity. They have their shortcoming. All the churches, there's no exemption. Jesus is the truth. Jesus is perfect. Jesus is the light of the world, the salt of the world, the truth, the way. No man cometh to the Father except by me, Jesus said. Again, I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. Koia I kau osi ngā whaiwhe kau, te ke rea, te tau kai pe te tau inu, mea kotokoto pe te tau whaihe mo uini, ke whakalangi e Sihova. Koia I tohi whine te osi ngā whaiwhe kau, mea kotokoto pe ke send he Facebook comment or anything. Make sure everything you type bring honor and glory unto the God of heaven, the very God who gave you life and everything, material things of the world. Even He is the owner of everything. He can take it away when He's jealous that we are idol worshippers. We worship things of the world more than the thing to worshiping the true God of heaven. We worship the gift more than worshiping the gift giver. Tau ofa da tol piki tahe mea ofa ka ngalo e fusana ko nan hana mea ofa. Ko e ki tuwhiwhine nuku alofa mo po ingutu. Everything you type, send it to your brother, it should be framed and foundation is love. Love, love, love. Because God is love. Tō whāso I fua, māloi mea mai, mo po uria. Ta toka I he ofa eki, pe tau na eke tai tau ki sesi ne pōni ka kunu. O si whāre o, so ne ose e tāma tawhulu ia, Tōko tawhulu ka mea eo tau ake alue, te hau alue, ko hau tawhulu, Mo mea, ta toka I he ofa eki. Until then, we feel lucky next time, over, Paulia.